Bumuludak man iti kwarta man ang dalen. Paggatang mi kuma iti bagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakaata di kay pa'y nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ro na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin anak babae. Isu ajak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idi asinaamon day dya lalaki ta konsumisyon lati pa'y nakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y lang. Jak mo't nga rod basta masinaan. Tay ayat mo't nga rod manang. Day takot ngamin tanang kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabailan nga ramidin dayta. Saan abalen, nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem tikit kitaam dita cellphone mo? Ni kumparek aramon Impos naman ang ti kabarbaro alugan nan eh. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo ti agabroad? Manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akon iti adayo. Itan tupay nga agdindin natak at gulguliban nak. Anyan tulaangan no adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya tikas niya nga aramid. Promise. Isu nga agabrod kakit de tapno adamat kwartata. Agurnong ta. Agipatakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilogan ta. Kat no makaurnong ta, agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabrod ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Mga no agbabae manen. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas jak klase ti asawan. No kayat mo tagabrod, bagam tatulungan da ka. Kayat ko ama nang. Ngumjay nga rod asawak ti pampanunutok. Ama nga no isukat na. Agabrod ka kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Fred, ti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay kan kuana no kaya mo. Kasano ko mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay kan kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pa'y laang no dito ti pag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pag naadan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pag naadan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pa'y laang kat jak kayat ti dyan agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kankwana ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Akat kasano? Rugyam nga rodan ti mangipag na iti papeles mo? Sige manang, taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna ngagna dito balay dahil jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan jay asawa na. Apay, ubeng ang masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abodyguard timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta.
Tapno makaurnong mat iti kwartana. Nakakaasin ni Lena no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadot day nobyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo no kasano ti panagayat ni Lena kenkwana. Nagtalaw pa'y ngarod iday. Gapulaang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mo. Mahilig ngamin iti gwapaw na dyan Alina. Anum ta gwapaw no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw na binagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga. Ay ayaten na kanula unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat no agrebelde jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidain. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargarot ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mo na makipagnaed ka dananang kantatang mo. Amangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangarami dun dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaed ka nakwada, Lena. Ore dito yakon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabrudan no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay saan sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki ijay balay yaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, di ka garamit iti saan miya kayat. Ken kang runaan ti amen. Agtrabaho ka. Saan agaputa adda ija brod ti anak me katag senyorito kamitan. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang, ken wen gayam, umuli kan tuman ni jay bubong ta pinturam, tanay, aglatlatin jay yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti Ne, apay nga yung kaslasaan ka naragsa ka makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito. Kaya't kung ti pumano dito, Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Mano saan? Agawid ak pa lang di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya? Agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Ura yan basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito sige ano sa kon? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontratak, jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agurnong tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan na. Bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila diti balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na tara aramidin may Lina. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nubyom nga agtrabaho.
Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo timang ibaon-baon kan kwa na tatang. Di mo't ngamin sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ngay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtan kan pagpabainan. Tamang agpasugnod kat pumanaw. Uway! Okay. Saan mo't la rumrumor ni Freddy di tabalay, tatang? Saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ko. Kumusta nga yung senyorito abayaw mo, dalin? Awan mo't lat maday, ama obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot, tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ma, ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Nakanayon kat nga ro, ti panagkuyog yaw. Anya? Ni tatang mo, tila ibagbagana. Ita niya kumagapungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may san nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay jak maraming data tatang. Mangan kan Freddy. Apay akit kita anak. Kanapa naglibas ka rin waritay? Nakainom ka pa asim mangpet. Kwa. Anday baga, sabi ko mata, di nakgurguray. Anya na ita, Freddy? Amok na-develop tiriknam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy? Ha? Ay, no, ibagak awan. Kaya't nakade dalin. Ha? Anay ko? Apay ngagsipat ka nga. Napus ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Saan maaway stirik nam kanyak. Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito balay itamot laang. Pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. At dali mo da pa naggustom kanya. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yula ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no mati kinapudno ti indanon ni manang dalin kanya. Ulbaw da dya lalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadanggan na kamay. Sinaamaw na dya lalakay. Taultimo, kamsad mo, kasya ti panagsasauna. Awan respeto na. Ay, kasanungatan. Diyak makaid na dito yung mga pampanunot iti nobyo. Ta pinapanaw yung mutin di tabalay. Lipatem langan na dya lalakay. Sinaamaw, awan babay na da dyan. Ay, saan, tatang? Ay, ayatok ni Freddy. Diyak marami, di bagbagayo. Saan di ka agaw awin. Lipas ang pati kontratam dita abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wen ka di. Nagbalbaliwak nga ruda, nani. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asika lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga, Rod.
Jakon agawid, talagpasip pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan? Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Wan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag at inak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lena. Kwa? Damot basit Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Ha? Sigurado ka? Wen, di ka madanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akon nga agbababae. Agsapulak iti trabaho, tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangken ti ulo day ja Alena. Nagadun a red flag iti day ja lalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akabsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kitaam kisaanan nga mauawag kadatayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangken na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidin tayaw, tapno dumngeg jay kabsat mo. Masya na kanilina, tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di namat kasyan ti bagina. Dayjay latan alalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, manang. Apay ngin mawag ka? Wen ata di ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Kwa, busy ak ngamin iti trabaho, manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay, adamar arami da balayo aya. Adda, manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayjay lalaki, Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid abalay mi. Pat-pat jam. Kanulbud day dya lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Danggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto ang nakakaasi. Isa danggan mo ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabala pakirelasyonam dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunutam. Makawawit kan ijay Pilipinas. Oh, wow. Ada nga minagararam a foreigner kanyak, Cherry. Kasla kayat kun nga klunen. Kasano nga rodan nga Gianubium ijay Pilipinas? Saan mo't laa kayat ti pamilyak day dya lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas ang masakbayak kan ni Freddy. Kan amang nulas-lastog na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan naklaang. Kat, ada kanyam data Noan niya ti desisyon mo, si kati makaam mo. Ay, aklunagsan day dya a foreigner. Alaan na kano, ije pagilyanda. Ah, talaga? Ay na, mayat nga ron, ano kasta, Lena. Tapurin na rito ti agbalin nga asawam, no kas ano. Anyat gagaram, Prede. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbali ba? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me, no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena man ang. Ulbod! Kung kunamlaang data, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun manang at ang trabaho? Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka.
No kasta, asawaan na kan ti foreigner a nobyo manakaw. Wan tatang. Apa man amal pas ti kasarmi, alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasat na niya. Asino ti mangipagarop pa foreigner gayam ti makagasat mo? Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagamiken ka anak kaw. Tanusaan siguradaw ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayatmut nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex mo. Kaya't milaunay aparaken ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Si kamagayam tinagmaneho iti day tatrak. Apay anyat intulod nyo di takaru ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta? Adan negosyom? Sana pa naglastog. Wen, Manang. Adamot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mon samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak ngaglas-lastog. Pudnaw ti imbagana, anak ko. Mayat ka na untibiyag ni Freddy ita. Anda kumparek ama kaam-am mo kenkwana. Anya? No kasta? Talaga nga rod nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpaysugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da kumakan ni Lena. Ay, no kasta? Adama nga rod karbangan ni Lena iti da balay Wen adagastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong ta asawam? Apay nga ita lang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mo pag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawag kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo pagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag dito Pilipinas. Basta agawid akon, sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ko. Apay nga yakastamot kan tilangam. Nagkutong kamitang. Kasla di kamot mangmangana na nakaw. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawak. Basit lati pakpakan na kanyak tatang. O kahit, anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kun ngagsublikan ko na. Ala, sika ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa iti biyag na itan. Kastaya tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaisugayam day jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka Agyam anak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga sawak. Ha? Apay nga Mabuti nga kon. Agkabil mat. Manangimon kun naimot pa'y. Anya?
daytoy ka din, jay. Pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't ngagsingsingir. Kan, anya ti amom. Amangan no maornos tamot la ti amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamot amin kanyak dagiti resibo. Nagsweldo kan to niya. Kay why? Apay ba kay? Ni, damagan na pailaang. Kat-agrimit kan Nabigat tumtin, Papudutag kumapay mo itiwalit. Kutiswil daw. Adula amin day ta. Yag mo kay dahin tarumwara kaon. Inak makichenda. Malaman makichinda ka? Ito nagsapan, At dapay magatang ita. Ije grocerya ti papanak tanay. Awan mantika tayon. Unik ka na. Ni, Nay, atanay kumplito natan. Awan surok na wang kurang na. nala, tarumwara matan. Awan pa'y ang di asawam, tunyaw. Ay, awan pa'y mananang. Rabi ay, mabisi na ka. Ay namangan tayo kitdain. Manglukatan iti sardinas. Agulser tayo, urayin tayo, tigatangan na amasida. Di na mimbaga, marabyang kayam. Unay ka. Nay, Adday tamo gaya mag... Arya, abay ta nagbayag kamay. Mabising kamay. Ne, Ah? apay, intugot ko ayat ti kaldero. Nangan kay kuman Ururayang mingaro tigatang masidain. Ay na, awan nagatang ko, ta nagsaradan, pati grocery nakasaran. Iso din magasaklatan iti mantika di tay store. Anya? Sige tagpalusak pay. Tunya, karibriban manan jay buok na. Kan nagpakulay manan, kan naka-cutics manan dagiti kukuna. Iwang raw. Ay, nadisgrasya man na. Hintayin remake ko aswildo ka. No kunak tumangamin kan ka, adi mo irimit amin aswildom iti asawam. Di naktumangamin patpatsyan. Ay, aggulo mo ino di agrimate. Apain na, may. Awan masapsapol dito'y kusina, Aryang. Rumwar ka dita, mapan ka makichinda. Into nagsweldo ni Tonyo, ananang. Anya, kano ka susweldo na la di kalman? Di ka pa'y nakagatang iti kasapulan dito'y balay. Gimata nga kiti mantika di kalman, apay di yun nakita. Kan nagparibanak ko kan manicure kas kada pedicure. Bibiyang niyo kuma. At least, saan nga utang? Ayos lang tagpapintas, basta saan nga utang. Pimentas ka nga paisa, ngam awan mat si daw. Agdagpal kayo pa'y laiti asin Agtipid tayo ka di, tanarigat tagbarbarayo boy. Tunya, manipod ita, siya kaun ti pangirimitam iti sweldaw. Saan ama iparbang ter aramiden ti asawam? Napatpatag ti panagpariban na ngam ti kanan na. Nanang. Ung tamot ngamin aji asawam. Pampanuynoyam tu mga main. Awan kasano ama kaurnong kayaw no kasta ti aramid na. Banyo ta kasaritak to ni Riyang. Kastaman ti imbagamidain. Ngam di mon sa mga min ungtan. Kaano ti swildom? Kaya ito nagtapos Siya kon ti pangtedam iti swildom tunya. Siya ti makichinda. Tapno agsida ka mo iti nasustansya. San apuro dilata ti sidsidaw. Lumasin talaangan iti pagnagdan Tonyo. Jak kaya ti makikabala iti man nakibiyang akatugangan. Damo punto ni Nanang, katitikas din yung bagana, bakit? Unang pa'y ngamin agatangan, nagiti masapsapol dito'y balay, Sakpay ti pagpapintas, mau. Kat, ninanang ti pangtedam iti sweldom. Kapilitan, ano di kagbalaw? Mala, pumanawa nga rod dito yan. Agawid ako ni Jebalay May. Da kayon tagasawa iti inam. Ta iso ti patpatsyam. Saan ka diya kastamo ti pagbagam? Panunutam ngamin at yan aramidam may. Makan ngamin ti una mga tangay. Saan aribriban, kolor ti buok.
Makamo kayo. Pasensya ka na, bakit? Nung makita ang agbalbaliw ka, sikat ipang tedak tumanan iti sweldaw. Nagriga amin asapulan ti kwarta, bakit? Nagrigat ti agtrabaho akas construction worker. Pagrigrigatak ti sweldaw. Di ka masaksakitan pagsayaatan tamoy latay pagbagak. Amo asayo. Ay, nay, papanam nga riyan! Awang bibiyang mo. Ay, awanay. Nagpasugno din ti asawa. Marabin na lang. Yung mawampay lang niya riyan. Bay-bay no saan nga agaway. Ah? Di mo nga min ipadlaw apag tatak ko nam launay di asawam. Ta dumakkel ti ulo na, tumangsay. Anya? Spoil dem nga min di asawam. Iso ajay lakay kayat na ti mapatpatulaw. No saan nga agaway, bay-bayam. Mga ano pa'y sunat imbaga na nga agawid iji lugar da. Ay kat bayam ano agaway. Ti oray saan nga agsubsublay kat ayos lang. Surutek at asawa. Na, bay-bayam nga isaw ti agsubli di taw. Di mo surut-surutan, tagram ko nakmag. Ay ayata nga niya riyan. Matayak no maisin at asawa kanya. Ay natunyaw, namin anumata na pimanaw. Tunggal aga pa kayo iday, pumanaw. Ngam saan kamat anat natay? Agsublin tumit lang day jay. Ha? Ay na, agyaman naktasimang pagkanaryang. Apay naggapam ngay. Ije balay may. Ngam nagapa kami kaniinang ko. Ha? Wanya, nagswildo kan. Una, kasuswildo launay. Itid mo nga rod kanya ako, untay nakmakitsinda. Malamay, itong bigatay. Pumanawak mo lang nga rod, no di mo irimit ti swildom kanya. Ay, nay. Ito yun na. Awan surok ko naman kurang na. Nasayaat nga rod. Sige, tay nakmakitsindan. Angam na marabyanak nga agaway tunyaw, Apay nga intad mo man ti swildom kini Aryang. Mapangkanong mo makitsinda? Kasangsangpet na pala, ngam intad mo man ti swildom. Ay na, awan man nga ruden Mapan namanen ipapintas, di intad mo akwarta kan kwa na anak kaw. Sana balahin? Tamao to mo ilang agparparibanday jay. Madadal ti buok na no kanayo na maunat. Ayan ti pinaling kay Aryang. Awan pagpalengkek. Ta pinabaliwam manen ta kulor ti buok ken kokom. Ken pinaatidog mo manen ta kurimat-matmaw. Lumasin kayo nga minan iti paglutuan. Ha? Reklamo kayla reklamo. Awang mo may tultulong yun dito balay. Doon niya kayo mo ditoy. May laklakam kayo iti kankanan mi nga agasawa. Na. Makiasawa kayo mananatap na damang pakan kada kayo. Udno gayam ti mangmangag ko ide. Anarigat akabalay ti katugangan. Takalbaryo ti katugangan. Ay. Tanangam ti panagsasaw Maryang. Saan nga amin akatugangan ketkas iti pampanunutam? Ay na, ginsasanta kay mo ta katugangan. Pudno mo taman nakibiyang ka. Pakibiyangam amin na makitam kanyak. Umapal ka ngamin ka. Tanakapimpintasak. Napimpintasak ngam da kayo. Sa anak kami nagurang. Nita, podno anapintas ti akin ruar apasit tabagay. Ngam rinuker met ti ugalay. Gat anyat kayat yaw agisparing tayaw. Ay no! Pumanaw akon tunyaw. Di akon maanusan ti ugali ti asawam. Kahit mapanan nyo nga rog ngayon na pumanaw kayo nanang. Makamuditan uray agkatang-katang ako na. Amok tumula na patpatag di asawam ngam siyak ngayon Nagsakit ti pa nagsasaw na kanya. Awan respeto na. Malala, pasensyahan nyo ka diti asawa. Adaw, napasensya timpay ko kenkwana. Ngam awan mutlat ta ti panagbaliw na. Takasanaw, di mo ngamin ungtan, di mo bagbagaan, ken spoil dem launay nga main. Kwa. Agpili ka tunyaw. Jay swapang nga asawa, wano siyak nga inam. Siyak nga inam, anang isikog ken kay ti 7 a bulan. Laglagi pa, masaan akumpleto ti bulan mo ngayon pas nga ikaw. Iso nga adaw arigat ko ken ka tunyaw. Siyak nga inam, nagpagpagatas ken ka. Asinaw, tinapatpatig ken ka. Siyak nga inam,
Wano jay saan mo nga inkasar a babae. Kwa, siyempre ako da kayaw. No kasta nga raw, ipakitam ang napatpatagak ngam isaw tunyaw. Ikam iti pagnakman di asawam, magbagaam, tabastusin naklaunay. Sige, may benyo ta bagbagak ta. Basta di kay pumampanaw. Tawan sa bali pagkamagan yaw. Sisya mo ti anak yaw. Nagsweldo kanton yaw. Bakay. Kasi di mo pala irimit kanyak. Siyak ti pangirimitam iti sweldom, tunyaw. Ta siyak ti mapan makichinda. Kung nanang, nay. Nay, ito. Agyaman nak. Kat namnamaam ti gatangak anaimas asidaan anak kaw. Gatangak amin akasapulan dito'y balay. Kan gumatangak pa'y iti brief mo. Tadudwalaang di makitkita kapag sinsinublatam a brief mo. Ngay salsalapay mo. Ha? Angam sa paag tulaangan inton bigat ti mapan makichinda. Sige, inda ko na. Apay nga ngayon mo kanina ng tisweldom. Una ta di mo among igaman ti kwarta. Pagpapintas mo ti pagregregata ka kwarta. Di tayo tupay makasida iti naimas. Saan ka po'y tiraramidan? Kasta gayam ah. Ay, papanam ngay! Awan pakibiyangam kanyak. Ha? Nay, antay pungan ka ngay aryang. Mo dito yan. Impang ko ni Jayan ni Nanang. Anya? Aday di kama na. Na, Ijayan ti pagiddaam. Total, iso ti pangirim-rimitam iti sweldom. Anya? Di ijay ti pagiddaam. ay sus. Una yan. Kaya Jay, Hindi, nakiduro na. pumanaw ka dito silid. Ha? Ijay silid ni Nanang mo ti pagturugam. Madurmanakan kan. Tunyaw. Awan madlaw mo kineryang. Kanayon matlat ti panagpapintas na. Kanayon latamat nga agsukat ti kulor ti buhok na. Kandagi ti kukuna. Kanayon pa'y ti panagpapasyal na. Ah, Di mo matik-ikanan iti kwarta na. Ang apay ngay nga adalat ta pagpapintas na. ayun anya. Kanayon ang marabyan nga agaway. Inal daw arumwar. Papapanan na aya. Diyan mo Tatunggal damaga ka balasobas mo asumungbat. Awang ka no pakibiyanga kang kuana. Anya. Di na tupay kaya nga kaita kamay. Ay, bastos at talaga day di ababaay. Awan respeto na kanyak katugangan na. Anya ti aramiden tayo taaryang. Pasok katakman ti kulor ti buhok ko. Naumakon iti naudi nga ing kulor mo. Sure, day talaga yan. Basta ti karim inton agtapos day ti abulanan. Wen, danag mun aya. Nilakay ko ti makaamukang ka. Sa bagay, amok matkit di anasingpet di asawam. Ay, wen Ay, agpa-facial akman kayam. Di mang papudaw a facial Sure, medyo nangina, ngam at least effective girl. Sige, kayat ko dayta. Di agpapudaw kan agpaubing iti rupa. Tunyaw, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Basa pa tayo amapan, tasyak ti may sa aninang. Ikaw na, tausaran tayo di tricycle. Katuan tawan mo't sa bali a pagluganak. Ni Aryang ngay, umay kadimay. Mapan kayo, dakda kayo. Jak pagan ano ti sumurot kada kayo. Makitam ti kasta pa nagsasauday tang asawam. Bay anyaw. Iwi kaskaso ni Aryang. Dawag yun na. Ni Marisime ay. Hello Maray! Hello, kumaray. Sa dino ti ayamaw. Adda kami dito'y kasaran. Dito'y kabangibang a barangay, Maray. Apay kaday. Kaduam nito niyaw. Wan, Maray. Ay nagawid kayo. Tanda milagro nga raramidan ti manugang mo dito palayaw. Milagro nga. Ay basta gawid kayo. Tapno maaktuyo tararamidan na. Bye. Ay sus, inadabnan. Ay tunyo, agawitan. Kalkalpas pa'y lakas, ragawit tayo. Mga tayo pa'y mga. Basta agawitan, tayo takitaan di asawam. Pag nauntan, aging gadi tabalay. Tapno saan amadlaw ni Aryang nga datan. Kasta nga men, ti intex di kumaray. Sige. Kitaam tunyaw.
Adda buldog rubber shoes dito'y ayan tiri daw. Sapatos mo ti lalaki dahi daw eh. Wan, iso nga adda lakit di kadwan ni Aryang alalaki di taon na. Dagiti awan ang bahay na. Nini, nakalakmot ti ri daw. Kung taramaon, ta mga numakapanaw ti lalakay, ang mga numag na ijay daw ti kusina. Ala. Awan ang kayo ti bahin. Nakalas ti tsurayaw. Dito ipaibalay mismo ti pag-aramitan nyo iti kasta. Ay, di ka kayon. Ay, nagsupli ka di tayo. Tonyo, pakawanan ako ma. Nasulisog ak lang iti day dya lalaki. Unusong tabagay. Tapumano ka ti balayan. Di mo uray. Nga dadakay sa marami ko kang ka. Pakawanan ako ma, Tonyo. Pumanaw kang kunanay. Naimbag nga orasyon na. Adda nito nyo. Ay adda balasang ka. Sumrag ka Agyaman nana. Damag ko ngamin ang nagtalawon ni Aryang dito balayo. Pudno aya. Ay, wan balasang ka. Nagsinadan iti anak ka. Kasta ka di. Apay, anyat ibagam iti anak ka. Ipakita ko matoy listaan kan kwa nana. Listaan tay! Nay, anya listaan day tangay. Listaan ti utang ni Aryang tunyo. Kat sika ti inlistaan na dito Sika kanong amin ti agbayad. Anya? Pasig areban kan facial dagito Kan kulor iti buok. Kan adupay ti nakalista dita. Ay, awan na mo dita. Apay nga, esak ti siniram. Iso ata dyan mo amuda kita. Ngam si kamat timbaga ng agbayad. Ahap, basta awan na mo dita. Yung kasingiran, sana siya duray. At dan samot amin ang kini Aryang tinaalas nga ugalay, anak ka. Agasam da ita nga inararamid na. Huwag nga raw. Napukawan, ti panagayak ko, iti day kaya babae. Papadaman ng George, nagdakkel man tabag maun. Magpasyara ki lugar da jay na nobyak nanang. Da, kanayon kala mapan ijay, agas-gastos kalaan. Agasam, tunggal mapan ka ijay, gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, iba gamitin obyam, tay sumut ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumut ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Anya ko mabot ti pagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. Tapno makitak mo ti lugar da. Kayat siya ayan nanang. Ay kayat ko ikuyog nak. Alang ron nanang. Agrubat kayon, tay surut kayo ijay lugar tinobya. Pasensyaan yun to'y balay minana. Kalkalapaw laeng ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo magayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar yaw jak simuraut ken ni George. Mayat ket di tapno ada eksersasyon nanang. Pasensya kayo nana. Nabannog kayon. Ay, huwag nga raw. Awan pa'y gayam, kaaruba yu ditoy. Adadwa kaaruba minana. Dagi jay ba no? Jay maysa, ada ijay abanda. Katimot maysa, ijay abanda. Dagi tati kaaruba yaw. Nagadayo mait. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, kaaruba mon. Anya? Agawid tan sa George. Umyan kayo anana. Awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya! Nukasan daw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay magayam ti pamilya ti nobyam. Hay! Pagturugan tangay dito'y anak kaw. Ginalusan da tay basit asilid a pagturturugak na umayak ditoy. Isukano ti pagturugan niyaw.
Nagpudot pa'y awan electric fan daya. Awan na nang. Ayan na aya, ti ibagbagam masilid. Dajay man o. Jay basit asilid ijay. Silid aya mo day ta anak ko. Ulis may tididing na. Tangiwat yun na nang. Ang mga numbang na kayo, kababain. Ay, Nala, agi na kayo. Ta madamdama lang, agi dasardan. Mangantay ton. Kabagays, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mau? ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagadayaw ti mapag na. Ken nagbasit di balay na. Nagpudot may awan electric fan da ka ba guys? Anya? Ay katanya nga raw, talaga akasta ka ba guys? Pada mas siguro idaanak kurapay Ay na, no kasano ti kinakurapay tayo, nakarkaro da pa'y ka ba guys? Ha? Tsak maulit ti mapan ijay. Kasanaw no agkasardan tao, kapilita na mapan ka ijay kabagay. Oho! Awan day ta kasar-kasar ka ba guys? Adayaw ang mapasamak day ta. Nanang, ikasarkon ni Jane. Kaya't min ti maaddaan iti anak. Ket mabalin nyo may ti maadaan iti anak nga uraysan kayo nga agkasar, George. May mayat lang ano agkasar kami nanang. Ay da, sanay. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami agsina ka ni Jane nanang? Agin inayat kami ngamin iti kastaunay. Kasta pa'y lati sa itaa. Tadamdamo yu pa'y laang. Nga magpinustata into nagbaybayag. Kanayon taon ti panagapayaw. Sanin akas iti sigod ti kinasweet yaw. Kita man jay kapsa maw. Iti damaw, nakalala iluda iti tunggal maysa. Nga may agbaybayaga, kanayon na inti panagapada. Sabali kami ka ni Jane nanang. Ay basta, di kay pa'y lagkasar. Ang pinaliiw kayo pa'y anaimbag iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin kaya ti inam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siya ti makamoy ti amin. George. Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane nalay ti damo. Ngampat siya nga inton agbaybayag. Maawat na kang tumot laeng kas manugang na. Uncle, nakayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay ketuwin Ay saan sama kaya ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kaanakan. Ilimod mi ti panagkasar mi uncle. Aniya? Ay katanda kayo na ita abaraw. No talaga ngagin inayat kayo iti nobyam. Dala, ilaban yaw ti ayan ayat yaw. Di kay papektar iti inam. Unang kul, isungag sagana kayo. Ta iti mabiit, ikasarkon ni Jane. Naltasan ti kasarta, Jane. Kat nakaragragsa ka unay. Oray siya, George. Katagyaman na tauray din nakayat ti inama para ken ka. Inlaban mo lat ti ayan ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kas dyan ni nanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak? Anya ko mati pa kaupayat nga eh. Kat love na love ka nga rod. O kat kasanaw? Agnad tangarudan ni balay me. Ni nanang ti pampanunutek. Amangan no di na kayat ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsinan tumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ungay kasar ni George. Ay na,
Limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamen, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay bagpagamak ka bagays. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar da. Kaidya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na ka bagays. Katsaki may sa ninong da. Anya! Paitikod na nasaya at tinaramid mo, George! Di pa nangilimod mo iti kasaryo ko ni Jane. Pasensya kayo, no jak na yuman ti amin, nanang. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lahat na tinubyam, Ay, ayatak ni Jane, nanang. Ha? Di na kasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon, tanakadasara kon, di na kasarsarita! Ha? Panawan na dito. Mga anak tao inton mabisina. Sige nga, Rod, nanang. George, kagura na ta ni nanang. Nakamisuot, kanayon nga agdabog. Gagangay la siguro ti kasdyaadjar na, tanabiglang amin. Parupan na launay ti di na panangayat kanya, kas manugang na, George. Iswa, nasa isayat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasim at ti inak ano panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George. Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsek ang maawat na kan tumot lang ang manugang na. George, kaya't mau ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan nanang? Asinaw ti agkasapulan iti driver? Tay customer ko asir serbisak idi iti manicure ijay ilay ni Ma'am Vina. Oh, manukano nga iti sweldo? Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na laeng ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang? Sa anak mo na baro? Sayang ti sweldo. Medyo dakkel ken nasingput dayjay. Saan ana imot? Kasta ayan nanang? Ang sa anak mo na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin kenkwana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siyak ti makaamaw. Basta ipakam, single ka, wine. Mamati adagos dayjay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat ti ag-construction. Ay kat si ka Ay, win nga rod, nadagsin at trabaho ti maki-construction. Main-initan ka pa'y. Kabaalak mo't kitli, ngam nalakaak ang mabanog. Nang rona no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan-anos ka, George. Di ka matanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggada. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kadya aplikante nga driver? When, ma'am? When, Ma'am Vina. Iso ni George nga anak ko. Baro ka pa lang. When, ma'am? Awan ti nobyam. Awan Apolos, ma'am. Single to'y anak ko. Ay, sige nga ron. You are hired, George. O bakit, dinawat ka adagaw sa anak ko. Naku, naktumo nga minkin ka. Ti pagsiddaawak, apaya masapula single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ati adda sawsawir na. May mayat nga minti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mo ti Ma'am Vina, nanang.
Wine, bakit abalasang? Ay, awan siguro agarum Ta saan panaguyaw ang awan mo piman itsura na. Ha? Ngam, no ag-practical ti may sa alalaki akit arbon na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang, Kahit kasanaw, magrugikan ngag trabaho inton bigat anak ko. Iswa masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka makariing inton bigat. Nayonak ti sweldom, George. Dato'y tinayon na. ha? Ay, kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo nayunan. Ay, basta nayonak. Magus-gustuak ngamin ti serbisyo. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha? Ay, kwa? Mababain ka nga ag-araman niya. Kwa? No kayat mo ti gumain awati biyag na siyak ti aramam. Iso nga single ti birbiro kak nga driver. Ta kayat ko nga min ti madani ti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti swildom datoy. Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kasla kanyam nga min ti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, ada itat ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Nginginaan pay. Ay na, ay nagpinta si na bag da ito'y anak ko. Dua may. Kukwak da ito'y dua. Zagaysa kayo ko ni Jane, nanang. Ha? Kampay laang ni Jane. Kutsak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun, nanang. Amangan no mangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di atap no masakitan, kat pumanawain. Saan, nanang? Amuyo mo nga ay ayatok ti asawak. Angam, kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, Ha? Apay, no kastaman bilang sa andak alapdan nga agbabae, nanang. Apay kumaalapdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman dya imbagam, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isaan natin nagtiriknak kan ka, Vina. Ay, agpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, lubi lang laeng. Adda ka di pan nakaitarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga urayak nga araman nak. Ha? Ay, no kasta, data nga rudan, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagos. Ay, kwa, ay, saan pa agkasartan taw, kalpasan ti duawon no talo atawin. Kabagis susima. Ada nangig ko ada mag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabagays. Udno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kung chismoso mo dagita at tao. Anya ko matibibiyang da iti anak ko. Kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan ken kwa na. Dagitila ko mabiyag da ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at tao. Udnon sama at kabagays. Ta nakitak ida iti naminsan ida ilay. Naglailo da magmangan iti may sa restaurant. Adan sabot kagpaiso relasyon da kabagays Kag, anya ko maitano pudno man. Anya, ay saos. At ipaamjay anak mo kabagays da ada asawa na. Kasano dumamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka makamaw no gumura. Pumanaw kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagays. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawaim ta maday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta kabagays. Awan bibiyang ko ti dayta.
At dan nakam jay kaanakam, isu abay-bayam. Anya? Mabalinti umutang, binabalasang ko. Ay, katuman, ana na. Manuti utangan niyo, aya. Ay, 5,000 kuma nuadda. O sige, nana. Mabit lang nga ron, taalak diya kwarta. Nagapwa manayin si Kaching. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar ka may. Sano sumangpit ka, ima-ima ka may, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ampag mo dito'y balay. Ha? Kwa, napanak ngamin nagsapul iti pagsayaatan, nanang. Pagsayaatan nga. Awan mo insang po mo pagsayaatan. Naimbag pa'y tidatu mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da alalaki iti magastos iti balay. Bareng makasapulakton iti panggadak, nanang. Ha? Kanod to pa'y ngay. Awan latam mo kaon, Jane! Itulod kan nga ag-awi, George. Ha? Ay, saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, kwa, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabanog ka. Kaya't ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababain ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang diya ka. Kaya't ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulap taal daw apa nang ipasyar ko ken ka ije balay may. Nay, ada ka mo gaya mo na nakaw. Awan inten ni Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman inted na abagkaon. Dadan, Ha? ada tao. Sino ngay nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga naman tayo, umay ko. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. Ni, adamot gayam sa kaili yun, nanang. Pastor kanyo, sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pa'y laeng. Ay, kwa, ingkagayam gumatang iti merienda man. Wala, nanang. Anya merienda? Kwa, pizza, wano burger, wano siopaw. Ha? Awan mo di jay store ti kasta, nanang. Ay, ka mapan kay jay ili, Sige nga rod, nanang. Tagpakuyo ka ni George. George, lakay! Mapantapay lang jay ili. Inta gumatang iti merienda. Nay, katangiwat na ito'y abapain. Masadutak mo na rumor bakit? Ha? Vina? Ay, mabit man lang? Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbot ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May sakamat nga bakit? Anay ko, apay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbot kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day jay George? Apay at tinumpa na kayo kan ni nanang. Kwa, awan. Adan sa bagbagtit na. Yaklaim pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailawa anak. Hanggang sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kamin. Pakawanin na ka din, Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit na jay. Nasisira pa lang amin iti kwarta na, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen, nanang. Nabayagan nga in pag nakti papeles ko para abroad. Katagyaman, nak.
ta aprobadon ti amin. Aya, ay, jak amaw nag-apply kagayam balasang ka. Agabrod ka mo gayamain. Hello, Jane, balasang ka. Kumusta ka ditan ngay? Mayat mo't nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane, kat ay na. Agyaman nak ta pinawitan nak iti kwartak. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang ka. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang ka. Awan day jay, nanang. Di yun panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyaban anak ko. Nagsingpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyaman no maapresyaryo ti maararamida kada kayo, nanang. Aywan gayam. Rugyan mo tin ni George nga ipag nati papeles na. Taumay mo tin dito'y abroad. Tadwa kami namanggad dito'y, nanang. Ha? Kasta aya? Ade panawan da kun dito'y. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo, nanang. Kanayon da kayo apawitan iti kwartayo, nanang. Ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang ka. Karina, anak ko, liklikam man timangan iti adaw. Kitaam talangam, kas kalatay dramon ni. Tadi mo makita tatenged mo na, anak ko. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngem kasano akayaten da kati baruno kasta ti itsuraem. Haan nga bale, nanang, tanasingpat kan nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanyak. Wen ngem may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas bet ti langam. Di na latultuladen. Mayat lata ti pamagik nga uray baketakon. Takasano? Kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumba ijay plaza. Bakbaktan kayo lang araw dan. Adda pa lang ganas yung agpaspasiyakse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise, anak ko. Masadutak, ora awawan. Naimbagagsapam, Karina. Lumabasak pa'y. Ay, mabit lang, Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pa'y. Ha? Anya ti itad mo? Basta oray nak ito'y. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta, Karina? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo mo ta karne. Wana, ado nga maintain lotok tadtay. Kat, hangkumot nga mo nga hanggayam kayat ni Nanang. Agday-dayet ka no gayam. Hanmatan nga mga anti-karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya? Ay kat agyamanak ang arod dito yung padigom, Karina. Awan anyaman na, Arman. Sige nga rod, Karina. Mapanak pa'y. Day, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Asino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, nanang. Andan saman intad na idea sibuyasan. Wana nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day dya Karina niya. Tila may itad na. Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamentad ta, lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igup kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Mala, mangan tayo nga roday. Ay, saan amabalin kanyak ti kasta masida, anak ko? Ta sobra ti fats na.
ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo adotelin notok. Amumat a more on vegetable sakit anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mang dadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Nay, Karina, sikang magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit din inanang ko nga. Ipakan ko kano iti aso, kat sayang Anya nga deta? Pinapaitan nga baka. Ay na, nagimasin nga eh. Wana, sidaan nyo kanina nang mo niya. Dato'y. Alakit, agyaman ak unay manin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito, iti kapabadigom, katjak pala na isubsublay. Han nga bali, isublim tulatan adawayam. Ay, dato'y pagayam ti sabangan na loom. Nagapo dato'y ije mula ni lolong ko. Ay, agyamarak manan Mabitlaan nga rod, ti ibalas ko na ito. Ken alaamot na nagitidagduma ang malukong yo. Ay, hanan, si kanto lang ang timang iyo may ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit amin. Ha? O sige, yig kunto nga rod ije balay yon, Karina. Nay, nagapon day tama si Dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Ha? Ni Karina nalukmag, wano ni Karina nakutang. Jay nalukmag Isumot la tinaparabor ng agnagan iti Karina. Kaano pa aya nagpadigo ni Karina akutang. Supladan to pa day jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna. Apay, di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itararamitan na Amangan mo't no. No, agkursunada kan ni Karina. Ha? Ay kat no, agkursunada kanyak akit kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingpit mo kan naparabor. Ha? Aywan mat kay di anak ko. Anwam ti kinapintas no nagalas mat ugali na. Pudnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tiriknakin ko na. Gapo iti kapapadiguna. Kasla madibdevelop tiriknakin ko na nanang. Ay kawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro ka mo't. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito yung malukong nyo, Karina. Ay, akat, umay kaasam rakapay, Arman. Agyamanak. Idi sumlang italami si tandagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Ha? Ay, awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuha nga min. Kinapudno na. Agayatakken ka. Kat no palubusan nak nga agaramken ka. Armen ka kuma. Ay, kat, uwan, Tatalang to pa nga adalalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ay, ayatan ka, Karina. Ay, ayatan ka mat, Arman. Ha? Ay, agyamanak. Agyamanak na din akong pinarigat pa. Inaklon nak adagusay. Adamit may itay malama lalaki dito'y balay sariya. Ha? Asino nga'y alalaki, tatang? Loob yun samait ni Karina. Nobyo? Imposible Kat awan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naginay labyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumwar iti silid kao. Basta nangig kao ti saritaan da. Ha? Asino nga'y day ta lalaki? Ay, Karina, umay ka man. Apay na nang. Asino jay bagbagan ni Lulom Anubium kano? Adda aya? Ay, wan, ni Arman nga karo ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarum na ka day jay? Wan na nang, kat inaklon ko mat nga dagosan na. Ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adda mo la nagaram kan.
Iso manipod ita, agdayet ka mo anak ko. Agpakutungkan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Adamutan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Amumla ang aya. Kasanon no makakita iti sexy abalasang. Di ka mabutang nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagdala ko ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang kano ti lab na. Sa dino ti napanan ni nanang bao apaw. Sa dino pa'y kumangay, lolo. Napanmanan nagjaging nga, nasapsapa. Kan mapangkano pa'y agpaparlor. Lain pagtaas na mabambanog jay inam. Bakit ang alisto pala amapan ang jaging-jagay? Mabanbanog ka di dayjay, nga may karkarigatan na lang. Hana ngamin kayat nga agbaliw ti kinasiksi kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, ati, wan nakapayain nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay nutuladam jay inam. Ang jaging kamay tapno maksayan day talukmagmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalukmagmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisyaw, apaw. Ay, nadagsan mo't nga rod ti bagik nga ag-exercise, lulong. Hanak nga na irwam, mabanugak nga dagos. At damot gayang bisitam, Karina. Ay, wana nang, ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga da umay asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, naklaan. Ayos lang na. Bagbagay yun to, pa'y tikas ta suot siyo. Ay, thank you, Barok. Kas kaila balasang na. Talaga aminin tinariyo ti kinaseksiyo Health conscious ngamin, Barok. Amo ni Karina dayta. Ay, uwan Arman, naasi kaso ngamin ni nanang ko iti bagi na. Kan pilpiliin na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba. Nga masadot mat. Ay, uwan Karina. Mayat no ag-exercise kamot sa paminsan. Napintas mo't lagi ti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utahin. Agling atak mat ano, mga anak. Huh? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may ang agayos ti lingat ko. Kan hanan nga masapon nga agpasiksiak. Ada kamatan nga boyfriend ko. Kunamat nga hanak nga isuksukat. Nga uray pirmi nga luklukmag ko. Diba? Uwan, Karina. Marutawan nyo nanang? Bakit ako na? Senior citizen na kaun. Dandan ni 70 kaun. Di mo katawanan niyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina? Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan? Kasla agtawon la iti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na iwanan na iti hustaw. Kan isuma lang amin ti kukuan na. Yagpaspasiksay. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya bakit? Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat kan ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina nang. Kat, kaano nga iti kasaryo kan ni Karina? Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat kan ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan kapaylakan ni Karina. Parparaw pausa, mati panagayat mo kang kuana. Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron, tinagaram ken kuana. Kapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na ini. Iso anat nagtirik na ken kuana. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ka. Addan sa mo nakitam amas na pimpintas, kan nasaysaya at ngam ni Karina. Basta, nanang. Makitan to, no, kasano. Nay, arban baraok, si kamot gayam, sumrek ka. Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban niya po kawk.
Ada siguro iti silid na. Kuwapong, ada ka din ni Nana Sarya? Ha? Ewan, ada. Madamati exercise na. Sala-sala man dit ha. 1, 2, 1, 2, Ha? 3. Ni? 1, 2. Naglaing mo't gayam agsala ni Nana Sarya, apong. Kawan Naglak iti bagbagi na nga agsala. Uray, di pa'y disturbon ni Nana Sarya nga agsala, apong. Ta, buyag man pa. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Wala na. Amok na ita. Kat sa kaimay. Saan mo't ani Karina ti gagarak? No di kat sika. Anya, apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa, awan. Umayak lang makisarsarita, Nana. Ay alam, mabit lang nga rod. Taynak mangisaga na iti merienda, baro. Nana Sarya, at daman damagag kada kayo? Anya day chay, Arman. At ka din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanya. Imposible Jackpot yun. Iti da ita kinaseksi kan kinapintas mo. Awan agaram. Jack mamati Nana. At damat dagitay agpapapansin iti daldalan. Jack ikan kano ita. Tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignorek latta idan baro. Apay, ayan ni Nanang, lulong. Ada di tao na gapok. May ba't ni Arman ni lang malam dito ibalay. Ni, apay kanungay. Diyak mau no, anya tinagsaritaan da kan ni Nanang mau. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita da. Ni, apay nga ta? Wano, kidawan nanti pamalubos ni Nanang nga ikasar na ko ni Arman. Diyak mo awan mat nasasautiin ang kanyak. Iso damagam lakin kuana no anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na irana nga awan ka. Kat, anyat nag-is-istoryaan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Kumporme pinagmeriendak ngamin. Takababain mo't jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, Nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanyak. Ha? Ay, inak pa'y man gayam agjaging. Wi, malaman agjaging kayo pa lang. Ta twice a day, ti pa nagjaging ko itanan ako. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag kuman ni Arman. Kuna na ngamin amakikuyog kanyak nga agjaging kat. Ay wana. Ada dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, Maray. Ay na, makabannog mo ti agjaging Arman. Wanyarot Nana. Agina na tayo pa. Ay, anya ngay alugar to'y nakadandanunan tan Arman. Sulsuli nagsama dito yun. Ay. Mayat ket di taawan tao dito Nana. Ha? Nay, agayos ang tiling atyo. Punasak. Ay, punasak mo tiling at mo, Arman. Arman, masansan mo tan, ti panagkuyog yung ni Sarya nga agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayong agjageng. May mayat no dakadwang agjaging Nanang. Nagburing mo't may maysam nga agtaray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama. Amangan no tila maturturong yun nga agjagjageng. Amangan mo no sa bali ti papapanan yun anak ko. Ha? Imbes ni Karina ti kadwam nga agjageng, samag. Di namot ngamin kayat. Masadot ka no. Isa ni Sarya langan ti kadwak. Anyan di ko nam. Sarya, di mo nawawagan ni tinana ni Sarya.
Ha? Kwa? Sana balit, dinamot dengdenggan. Ayos lang, nanang. Kano ngay nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa yan nakasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Naawisan ka nga agdit, kanayon ka nga bise. Man-mano pa yan nga sumarungkar ka ito'y balay. Pasensya kan, ha? Busy ak namin nga agjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, tada urayak? Alang araw ta, mapanak man biay ti jay bangkag. Inlak kitaan na kita'y mulak anatang. Sige, mapanakaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, rumwarak matan. Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lotion. Sige Karina, agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimwaran dagiti kabalay ko. Ha? O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan nak, ha? Sige, basta tara sumuan. Tama nga no agsubli agagos dagiti kabalay ko. Wano, umay kalangan dito balay. Ha? Madamot ni na anang mo. Ibaon ko pala amapan iji ili, Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga Rod, bye. Kaslama konsensya akmat iti aramiden ta Arman. Saan nga mo ti anak ko ti may papankadat? Di ka madanagan ka de. Ti importante, agin inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan na kayat ko asinahan. Nga mangal ala aklang iti timing. Di mon ibaybayag. Sinaamon iti kabiitan a panawin, Arman. Wan Sarya, si kagayam ti ayayatek. Sika ti kayat kong asawaan. Arman, aduyan te. Ha? Apay nga ginindarakop kayo. Ay, Arman, Sarya, apayan. Kwa. Kaayan-ayat ko ni Sarya, nanang. Aniya! Traidor kayo nga agpadpada. Manangalilaw ka matgayam, Arman. Ha? Karina? Kada kayo matnanang. Bakbakatan kayo nga madapay laganas yung agaw iti boyfriend. Kat mismo pa yung anak yun ti agawan nyo. Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadikan umay dito'y balay. Ha? Si kang arot ti umay iji balay, kasta ka ni? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak. Gapo iti inaramid ko. Ay, sorry Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung naktupay ka, husto dya atap ko iday. Sininaanda kong dasaryakan Karina, nanang. Rumbang laang. Nuapay mga mina pinaggidan mo ida. Anyang ingarod kat naawisak mat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni Jay lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Pumanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti naramid mo. Karina, anak ko. Napakawanak ka din. Awanan ni Arman dito'y lugar tayo. Pagbababawyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kan kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mat ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamat ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bale tama ni pudtad ta. Rugyak matan ta ag-exercise. Makikuyugak ton kanya yung agjaging kan agsumba.
Tamariknak matlang iti bagyak nga nadagsan ako na yan. Kasla marigrigatan na nga ang angas no, maminsan. Iso nga rugyak man matag-exercise ka na ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. Mayra, kwarta mana po. Pangusaran nyo iti kwarta, Apong. Anyat gatangan nyo, tasya kun ti mapan manggatang. Basta ikanak. Tanak man naghalo-halo ijay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo, Apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta, Apong? Yung amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubliya kaya balay ikaw. Apay ngamin ngayon naladak ditaw ka nagmaya at ibiyag ko di balay ko. Ala, mabiit lang nga rod, Apong. Agdan niya po nga naggapo di hili bakay. Kagoy uya manay. Wen nga rod, napanisiguro manin naghalo-halo, Hindi, nay. Linukatan na mo tirep. Adan sa ikarga, nanay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream, ay. Ay na, siguradaw. Aguyak, tumanan niya pa akong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amuyo mat ama iparit dagita kada kayo, Apong. Diyo pakibiyangan dagita. Yakmet gulpien na kanay. Ininutak. Madamdama, aguyak kayo manan. Nalami istupay nga inuman nyo, kat agpanateng kayo. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ay, wine. Adadanom. Taglabaak man. Labak dagiti murang ko. Takababayin mo't kada kayaw. No, dakay pala timang laba. Ay na, baybay anyon. Laba akto no agsapa. Mandak. Kababayin. Basta labak. Kita ni Apong mau, aglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybay am. Tano anawa, ago nga umang. Unay ka ti suker day ta alakayin, aya? No anawam, kaya dadana mo. Diyak kayat apagungten, taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Ningkan sa ibaga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mau, pasublatan da mo ni Apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabay-bayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapana kon barok. Papanan nyo man nanaya ka nagpudaw. Di kay ka maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak nagyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kayaw kung nakapupudaw. Inakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis. At pa natin nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mabalain. Sa kati surumon. Ado nga amang tikindan kungin na po'y. Ken ininom ko adanaw ngamiti sika. Kinagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil yung lakay ay. Apong, ing kami manan agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, Kayon. Di kay rumrumor, Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Wine. Danag mo na ya. Dituyak lang. Hala, kayon. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ululyan nyo dita. Matinag kayaw. Abuga man, tagito'y abuos tanay. Napunuunan di tao'y. Ay sos baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tamangan numatinag kayaw. Saan? Tanapapamo dito'y akayaw. Ngamlakay kayaw. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo makidi dahi tawalis ting-ting. Kabugag na gito'y abuos. Bumaba kayo kidain.
Umay kayo. Kumput kayo kanya. Nagbatay Ay, ala. Anya ngay. Naspak ko. tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manaong. Mapanak iji ospital, tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subag to, mga min na di alakay. Nyay, datamanan ti mapirwisyaw, gapu iti kaya nasubag na. Na hospital laka nga rodan. Ala, di kan agpungtut, lakay. Adda ditan. Na mabalin la danogan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasoron to, may! Tungpak sa maminsanan tapnog na ngayon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmet. Anya ka kadi. Oh, bayaw Elmer, si kamot gayam, sumrag ka Sana ni Pag. Umay kula ibaga na ospital ni Apong lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napayakas ta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw, awan maited ko. Amumat ang mamirmiraot kami. Naimbag ka da kayo nga agasawa tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay, pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kay mo sublatan, di kabsa yung agbantay di ospital, ha? Apong yung may dayjay? Sa malaan ni baka kuti apo ko na? Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga ay? Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kuana. Sige nga raw. No, di yung kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngayon pasig damag ka no abisay. Apay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pagananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da ka ni Apong lakay kay. Iso di da pagananaw. Imday di Apong si Bastian, ang kabusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak nang dayja akabsat ni Apong. Nagalas ti aramid, da kita kakabagyam. Rupa kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daddo malaan. Mala, di kan agrurud. Tarumwaran ni Apong iji ospital inton bigat. Naimbag lakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Siguro mo na nasingpetak. Saan kuman anatangkan ti ulo yo? No anya ti iparit mi nga aramidan yo, di yo aramidan. Wan. Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan? Mayra, awan mo ni Apong iji silid na. Anya, napanan namanin nga. Ay, nyapay ngay. Rimuar manin Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido to ni ti basura na ilako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay, iso akanayon arumwar. Igalot tansan? Anya, ay unay kamutan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam, Elmer? Makapaswang! Tungkol nagsaki manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual dawan na dinagamay. Napanan na nga ta. Awan mo't kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak idaaminan ngam awan ni Apong lakay. Wano? Naatalan sa amat tay. Ay na, saan kumamat Saan man mat atila ibagbagam, Elmer? Ad-addang agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Wano, i-post mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, wanan niya. Sige, mabiit lang ang talaag ti cellphone ko. Elmar, ada ka bain. Ha? Ni Apong, addan! Ay, aguray ka. Adam kadwa na si Mang Pag. Kita lang Ha? Ni, addamat nga paiso kadwa na abakag. Ada ka ben kuda.
Kanya ko kwadyo aya. Rumwan kayaw tas ang tenda kamain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Inta sabdun ilalakay. Amun tanong asino di kadwana. Isaw ni Adelaida. Tiagbale na may kadwa nga apong yaw. Ha? Adelaida hanay. Isaw dagiti kabalay kaw. Apo kok ta maysa. Day tamo maysa kay isaw ti asawa na. Apong, apay anagisampit kayo iti babae. Kadlay kayo. Nagulimak ka. Sa nagaputala kaya kon. Kawang karbengak ang mga sawa manain. Napigsapay tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong. Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan iti adaw tapno mabit alumukmag. Parcentay tawnog kasar kami kanya Adelaida. Apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramidan niya. Anya ka po mga ipagbagam? Nagkalas ti panagsasaaw mo. Ikwa. Ay. Lakay kayo ngaminan, apong. Saanin amasapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko nga ay. Kit agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na da nga rod. Winang. Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagden na may. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso dinak man pagpungtutag. Nana, lakayan ni apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay? Mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo na ito'y apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatal. Nagamaman nyo kiniapong ko, Nana. Kaya dyan sirok ti sa lamagi. Ay, naasyanak mo't ngamin kankwana. Takayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Anya mo na ito'y tagumatalmanan. Apay, anyat pudpudpudin nyo di tapatong nyo. Ayan, Nana. Ada nga ron nagatal. Sigod markit ding agat-gatal na ito'y. Basta agapuak iti CR. Gumatal-matal. Sige, tainak masahiyan ni darling kau arosauro. Bagay, ada nadlaw mo kanya paong. No siya ka ada. Ha? Anya day tangay. Manipod ada dito'y balay ni Nana Adelaida ka sa arum-rumwaray. Isong ada mo pagsayatan ti panangasawa nan. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siyak mo no daduma. Adda mo tay chimpong agsasawa ag may maysa. Diyan mo malapdan tingiwa kong agsaw no mamingsan nyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Tan, kakaiso na si Mingpo ni Apong manipod na kinubya. Ay, adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya ayo ti agkasar di suportarang kayaw. Ay, agpay sa oil bar. Wain, no kaya yo ako na yung na jay doa manok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwin na. Ay, tulagan tayo kumantika sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra, apaw.
Ibagam ti agpaisaw. Hindi ka liba. Hala, Paiso matibag-baga. Elmer, agap-apan samot na apong kininana Adelaida. bayan. Pasat kag partner dayta. Bayam nga padasag paminsan. Kanungay at kinabil da. Lakayin niya apaw. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya apaw. Tiri-tirak to patatangad mo. Ay, saan ka diya kastahan ay. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakidain. Bayam idang nga gaba. Gagangay lang ti partner dayta. Basol mo, babaero. Dajay ay. Apay tinungpa na kanay. Kunak matasar dengan naktawan basol ko. Agayan na ya. Apay nga tupa ka. Kanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki sirok ti lababaw. Inalamami na kinabaknag ko. Insugat na kiti na pinpintas nga bitisyak. Naday ta nasasawam. Umay ka man! Nagbakala na haday. Elmer, agriin ka. Elmer! Apay aya. Daapong kinana Adelaida. Agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Darasang. Ay! Ibatam niya apaw! Umay ka man man! Hindi na bagay na tadya makangay sa Napigsa kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay tumaray kayo na apaw. Mapangkay tiyan ni Mayra. Wine Ulmar. Nayam na ikaw. Kapay nga, pinarsada ti kaldiraw. Ay, nagsakit ti ulo ko napunta. Siya! Tirina! Dito'y lobaw nga! Siya! Ti kabaknangan dito'y lobaw nga! Kapay nga, nagsalamot tayo. Delikado ka ang beta bakit? Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan! Bagtit kayo amin at ang tao dito'y! Pagyaman na. Pimanawain. Isara ka dagos tirinaw. Anya ngay, dandani tayo na isagmak amin nun, apong. Ila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suray apaw. Jak mo amaw, ngagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day a babae dito'y balay. Pasensya ka na bakit? Di ka gungitain. Sana bali at pimanawan. Sorry, bakit?